Pozdrav prijatelji! Da li ste ikada stavljali kamilicu na stopala? U ovom kratkom videu pokazat ćemo vam šta se dešava ako samo to uradite sa jednim tajnim dodatkom. Zato ostanite s nama do kraja videa, jer će ovo pomoći vašim stopalima. Prvo što će vam trebati je jedna supena kašika suve kamilice koju ćete samleti u mlinu. Sigurno se pitate zašto biste nasjeckali kamilicu. Usitnjena kamilica brže i jače oslobađa svoje sastojke, a mi želimo da izvučemo maksimum iz nje. Prijatelji, bilo bi nam drago da nam pišete u komentarima odakle nas vidite. Zatim u posudu stavite oko 2 decilitara vrele vode i dodajte nasjeckanu kamilicu. Dobro promiješajte. Poklopite i ostavite da se malo ohladi. Sve procedite kroz gazu, tako da dobijete bistru tečnost bez krupnih zrna. Pogledajte ovu tamnu fantastičnu boju, koja je mnogo intenzivnija sa smrdenom kamilicom nego sa grubom. Potreban nam je još jedan sastojak, a to je ekstra kvalitetno organsko maslinovo ulje. Dodajte 1 do 2 supene kašike i dobro promešajte. Kamilica ne samo da ima svojstva koja se bore protiv bakterija i gljivica, čime održavaju higijenu stopala i sprečavaju infekcije, već ima i prirodna protuupalna svojstva, smanjujući upale na koži stopala. Maslinovo ulje, obogaćeno antioksidansima i esencijalnim masnim kiselinama, hidratizira suhu kožu, omekšava grubu kožu i čini je glatkom. Sadrži vitamine koji održava zdravlje kože, štiti je od oksidativnih oštećenja i usporava starenje. Kombinacija kamilice i maslinovog ulja je fantastična za vašu kožu. Sada uzmite malu špricu i napunite je. Namažite stopala, ruke ili ostatak tijela kad god želite. Koža će biti mekša, svježija s manje bora i zaštićena od gljivica i bolesti. Dragi prijatelji, bilo bi nam drago da ovaj video podijelite sa svojim prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Hvala vam puno. Pozdrav!